Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a thir tu silian sang puya Lok Sabha MP pusila ro sang chuan sarkar lai pui chu Bangladesh atanga Mizoram himna ronjong tu te hi mihring dan pa ngai anga en kolon ngai thu a hril Central Way me chuan Bangladesh atanga zo fa ral tan no du tumten har satna an tole an torna hriat puinan thotran ni chhun dar som pahnia Rajbhavan Marlam Gate bula mi pui thut khoma hui hot don Prime Minister Narendra Modi hovin voin khan New Delhi State Chief Secretary Conference nei ani Union Home Minister Amit Shah chuan voin khan Manipura Masona project cheng viable che sang khazathum som pakhat hu bultana lo phum a phum Lok Sabha MP pusila ro sang chuan sarkar lai pui chu Bangladesh atanga Mizoram himna ronjong tu te hi mihring dan pa ngai anga en kolon ngai thu hril Bangladesh atanga Mizoram chim top lama zo na thak ron tan lu te chungchanga pusil ro sanga hian voin khan Union Home Secretary Ajay Kumar Bhala la BSF Director General SL Thousand BNin Bangladesh a boina wanga tun haya Mizoram chim top lama ron tan lu te laka zai do a dim doi taka anaka che tura BSF sipai te hriat tir chiang turin nge na har sana tam takara a in le silefen po nei mu malova India ram chunga lo lu ta Mizoram himna ron jong tu te hi mihring dan pa ngai anga en kolan ngai ni ati Home Secretary chuan Bangladesh nena inrina hrula thil thleng te chu a hriat thu soin atul dan anga hmalak zelani tur tho soya thilom dan an thil thlai zelani ati BSF DG chuan anma phurna anhnen chona konga mihring dingna le chanvo hu hmal chunga dimdoi taka che tura anmi le sa te an cha thu soya a thei chin china a in le damdoilama tranpuina konga po an theng ang BSF mi te chuan an tiani ati Lok Sabha MP hen nimena BSF Inspector General Abyak Baka voin ve khanong KDC le MDC then khattele parwa khotang shroi tu te bia in thil omdan te zot fi up ramshul muna thil omdan te en fiele vongfel tura malazel turin acha ani Central Way me chuan Bangladesh atanga zo faral tano lu tumten har sarna an tole an tona hriat puinan thotani sundar som pahnia Rajbhavan Marlam Gate bula mi pui thut khoma hoi hot don Central Way me thune tu sang Central Executive Committee CEC chunimin khan zofa te mani sahimna zonga Mizoram India lo lu ten har sana to chungchang ngai tu in thu khoma January ni kuwa chundar som pani hian Rajbhavan Marlam Gate bula Bangladesh zofa te torna hriat puina atan mi pui thut khom ne ni se anti a heta tel tur hian thok chok theu turin Mizo mi pui an somani thile damkar leng mani himna tur nianga ya Indiaram ron panten ram ria har sanan to thin hi waime chon poyati a mihring te dikna chanfo hreneng chunga lodong song turin India sarkar angen boka sehimna zonga lo lut te mamo eile bar mudlum na tur le chena turte ngai tu asak turin India sarkar angen bok ani CC thu khom chuan mani sehimna zonga Mizoram India ram lo lu tum te zinga mi pastor somkhup Bangladesh Tribal Baptist Church thina hian waime te athong tak zeta tun hnu hetiang hi thleng non tolu se way me chon adu tak zetani anti bok Bangladesh boina wanga an sahimna zonga longkai district lu tumzinga mi thita pastor chonkupakum somriat chu Bangladesh a phum ne hriat ani pastor chonkupa ruang lal turin police BSF le mitlomngai te nimin khan an kala athi na hmun hi ram hnoi pil tak Mizorama khonai ber simene sora atang pu a ke dar ka sari kalngai ni a nimin tlai dar ri vel khan ruang la turakal te hian a hmun hian thlenga an va thlen hian ral tlan Mizoram lu tum te ba ka pastor ruang hi hmu tur anno om to lova chu wangin parvalama nimin tlai ve khan an ki le ngala pastor ruang hi Bangladesh chunga an phum tamai nia hriat ani parvalama tanga thun danin pastor chonkupa hi BSF in December tha a Mizoram chunga lu an phallo an tan kirmi za samrupali zinga mi khani a ril tram na thi ni nan soi pastor chonkupa hi Evangelical Baptist Church pastor ne hriatani a amai kum somret lai ni to taksalama har sana sang in atlak buak ani a longta SP pusil road ki machuan athi chan chi hi tundin hmuna hriat chen the ani lo thu soi Chief Minister Puzoram thanga chuan martlang dung dai do le vomkot inkar kong siam tur chu mason han tho tur man zinga ngai poimo telin sarkar lai puya zuani nu in cheng webel che somthum bakhat da ani tak thu soi kholian khoen kumzat lina kholian Memid lo centenary lom nani ni na chu voin khan Chief Minister Puzoram thanga na man puya helai tlang dung maso na chu sarkarin angai poimo thu soya dai do le vomkot inkar kong siam tur po maso na tho tur ro man zinga ngai poimo a telin sarkar lai puya zuani nu in cheng webel che somthum bakhat da ani tak thu soya
heng ba kain kalkong siam le ma sona rurel ma chop engemozat martlang tung tan hian om thua soya khotang hruai tu ten khotang momo an thlen te po achiat pui thu le arem chan anga alo bo zui pui zel tur thu soi ani Voin Khan Agriculture Minister Pusilarin Sanga Hovin Borpui Khua in Todel ti Thupu Mangin Borpui Khotlangin Horun Puyan Mang Pusilarin Sanga Chuan Mizoram in Todel na Turatan Chuan Agriculture le Horticulture lama Chanlak na sat atul thua soya kon thaktu te din mun ti mason turin sarkarin theto bachwa mek zelani ati Borpui Khodaya Tonglui Bul Champailing Road kilometer sari lai turom hana siam mek ani thu soin Heling Road hi kun thaktu te mason atana poimo tak alani chhozel don ti asoya zirna ti mason tur poin malak mek zel ni in sarkar la pui PMJVK scheme mangin bungtlang atanga van he thleng school sak that ngai te sathatura ro mana siam mek ani thu soya Borpui Eglevia school din tura ro manna ompo la kalpui chunjom mek zel ni in zirna le ele barzana konga nasataka taimak so zel turin Borpui mi puite chu anril ru semfel turina cha ani Voina Borpui Khorun Pui Hian Borpui Changa Huaisen Lomandong National Awardee Pizading ile tangwal ramai sanga le ten he choi moina thuzia klan ni in kumchani somni pani chunga buthar tamte ne na loman thuziak le poisa failan ani bok manro thalo manawangin longklai le call to in car national highway siam meka longram than khachu central young lai association COA le kumpon committee roi tu ta mu line na thok tu company ten an thiat Nimin Khan COA le kumpon committee roi tu ta chuan longklai le call to in car national highway siam mek chu ahmuna tlo in upper side ka thlengan kala helai kong siam tu PMPLSRC joint venture tenen nikum November ni som pakua thut khom na COA le roi tu ta chuan manro tha chau mang tur le anung ram to te churin tlak ani lo wangin na thole tur chu plum concrete mang turin thutlung an siam to up he central way le kumpon roi tu ta chuan Nimin Khan enzuin na an tho thar te chu concrete mang lovin holom takin lung an rem ti an hu chuaka hen thak tu company te chuan kumpon roi tu ta mulai hian an tho sa chu khol mang nan thiat ta ani nimna longrem thi hi mun thum ani a ka le lam hin an zui tur hmaba komte COA le kumpon roi tu chuan anen le adona lairam chunga rotling na tho ani the nan the top chuwa malak zelan tum thu kumpon roi tu ta chuan an soi ani Mizoram barching tu tele akai noi kun thak tu te choi kan nan Voin Khan Land Resources Soil and Water Conservation Department North East Small Finance Bank le Mizoram Rubber Society te chuan thona thlung memorandum of understanding an ziak fel MOU a hian Land Resources Soil and Water Conservation Department Secretary P Maria City Zoli NESFFB Zonal Manager Pujon Lalompui le Mizoram Rubber Society President Puke Rang Zolaten Ming an zia nanani MOU hi Mizoram Rubber ching tu ten thar chua tamjok ane the nante lok zoka Mizoram pona an thon chua the nante mala khona tura tan zi ani a he MOU hi an tumber chu kun thok tu te choi kan ani hetiang thona thung hi November ri somni pore sa ni somni pani kha North East Small Finance Bank Zone Horticulture Department ne Mizoram Dragon Fruit Farmers Association te alozia puito ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl changa puan ani Prime Minister Narendra Modi hovin Voin Khan New Delhi State Chief Secretary Conference nei ani he conference a hian state tenen thona than neya e barzana lama masona le ham thana thlen dan tur ngai tu ani a sarkar lai pe ministry le department sang ten state sarkar ten thona tha an nei chu India thar New India nei na tura nga chan poimo takani a hemeril rupu chung hian Prime Minister Modi cho National Chief Secretary Conference a kova nikum Khan Dharamshala nei ni in kumin hi atum ni na ani Union Home Minister Amit Shah chan Voin Khan Manipura masona project cheng verbal che sang kha zathum som pakhat hu bultan na longphu maphum longphum in khom hi Bishnupur district a nei ni a tukin ve Khan pusha hian merging polo complex Imphal Samiat lo boka All India Radio correspondent Soidanin Union Home Minister hian Churachandpur district lo bokin Churachandpur Medical College thara honga Manipur Hill District Medical College masabertur ani Prasar Bharati CEO Gaurav Dwivedi chuan Broadcasting Infrastructure and Network Development BIND scheme chuan ramchung All India Radio le Doordarshan network te maso na rural le huamchin ti zau konga nasa takina puidon ani ati he scheme manghian FM radio tuamchin chu kilometer noruk bela zawin ti len ani don ti soin left wing extremists omna le ramri te chu thulbing ani angati a CEO Dwivedi chuan DD Free Dish Network ka channel za somprokom thin chu channel zani somnga ti len ani don ani ati bok hengpa ka hian khol thar enge mozat manani angti soin na tharpo tam tak
asiam bel ngei don ani ati tun hnai sarkar le pui chuan bain scheme hi pomin cheng vebel che sang ni le zanga somthum pakua sen tura ro man ani Chanchinthar serti topna na tang pui Lok Sabha MP pusila rosang chu sarkar le pui chu Bangladesh atanga Mizoram himna ron zong tu te hi pishing dan pa nga anga enkol an ngai thuwa shil Central OMA chuan Bangladesh atanga zo faral kanolu tumten har san an tole an tona shet pui nan thochani chundar som pania ras bavan marlam gate bula mi pui thut khoma hoi hoton Prime Minister Narendra Modi hovin vein khan New Delhi State Chief Secretary Conference nei ani Union Home Minister Amit Shah chuan vein khan Manipura Masona project cheng vebel che sang kha jathum som bukat hu butan lung phum phum chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani